توكلوا عليه وارجوا ثوابه وخافوا عقابه واعلموا أن التوكل على الله وحده وتفويض الأمور إليه والبعد عن التطير والتشاؤم أمور يجب على المسلم أن يعتقدها دين لله الواحد الأحد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا تيرة ولا هام ولا سفر. وقال أيضا: من ردته التيرة من حاجة فقد أشرك. يأتي الله سبحانه وتعالى قال الله تي نهاني يتمو himo waɗi ko yettire e yettam kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi mo hoolorimo o yonaymo mo donike e hima makko on o renaymo o dandamo seedo ala remeteɗo e goonga siwona kanko Allah gooto ala reweteɗo siwana kanko ala kadi jeyɗo tagore nden siwana kanko seedo nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam oɗo mo suɓi o nuli e meɗen yo yottin e meɗen diina makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o hoolimo o accirimo ɗum ɗo o ɓurnimo e hoore tagore nden fuu oɗo ko jiyaɗo makko wona kafidiɗo makko. Tawi Muhammad gasata wonde kafidiɗo Allah subhanahu wa ta'ala itti sikke e goɗɗo goo mo tawata haysi ko ɓe tokora ɓe wawata wonde gotum hadal ngal daro. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama mo tawi on ko kanko ɓuri moƴƴude tagore nden fuu ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala suɓi nuli tawi a wonta julɗo ha seedoɗa oɗo ko maccuɗo Allah wona kafidiɗo makko itti sikke e goɗɗo goo iwtirɗo ɓaawo makko nandintini e makko tawi wona hay ko addi kon jokki oɗo wawata wonde kafidiɗo Allah sino wonayno kafidiɗo Allah ko malaikaɓe ɓattinaɓe manulaɓe ɓen ɓeɗo e hoore mum wawata wonde ɗum itti sikke goɗɗo go. toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisina ɓe. jiyaɓe Allah haray en serata hiɗen yamodira hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi wiigol yo julɗo hul Allah wona hunde heyre ka diina wona hunde kadi nde tawata ko hawnide bal ɗum ko sunna Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi wi'ede ɗum ko teddungal wonande wi'aɗo on yamirede ɗum kadi ko hewtante ɗum haray hulen Allah subhanahu wa ta'ala ƴetten tama uji men ɗin e jortare meɗen nden yowen e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala hoolo remmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko noneji e dewe waɗugol tama muɗum on e Allah hooloramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko dewal ngal tawi mo wasama ngal haray dewe makko heddiɗen karatina koyamo yawmal qiyama jortoɗen joddi makko ndin kanko Allah subhanahu wa ta'ala hulen lette makko ɗen haray boneji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala rentini ɗin no ɗuuɗi no jeeya e ko ɓuri mawnude e majji
ko julɓe ɓen ɓura majjede e majji oɗo bone wiyeteɗo sirku. Sirku ko ɗum ɗo ɓuri bonde golleji ɗin fuu, ko ɗum ɗo julɓe hande ɓen ɓura majjede kadi e boneji ɗin fof. ko waɗi a konte capanɗe bal temeɗɗe juuloɓe, sa landike ɓe ko woni sirku ɓe yeytatama ɗum ala hande koko woduno hanki. amma boneji heddi ɗin fuu hiɗi wooda, amma sirku kan ɗum ɗon ala. wiigol ɓeeɗongol sirku ala ko sabu majjegol maɓɓe angal andugol sirku on, no jeeya e jikkuji neɗɗo wiigol ko anda kon ala. idan haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe accali ka heɓeten moƴƴere si wona ɓe tindini en ɗum, ɓe accali kadi ka bone woni si wona ɓe rentini en e muɗum. haray anden hoolorgol Allah subhanahu wa ta'ala tun hala a hoolorali sabuji maɗin, a hoolorali moyen ma on, a hoolorali hunde si wona Allah subhanahu wa ta'ala. bal hiɗa waɗi ka hakkil ma e ka fondo ma, madama hiɗa mari Allah, hiɗa mari fuu, hiɗa jaɓi si a perdi Allah haray a perdi fuu. fannin a hewtali o darja ɗo haray eto ha hewta ɗo, sabu haray iman ma on timmal taw. hoolorgol Allah subhanahu wa ta'ala acca fiyakeji maɗa ɗin fuu e jungo Allah. woɗɗitoɗa ko wiyete kon katinagol, ɗum ɗo ko hunde nde tawata no waɗɗi neɗɗo julɗo fuu nde o fiɓata ɗum ka ɓernde makko o dinirona Allah subhanahu wa ta'ala. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis arɗo ka Bukhari e ka Muslim, hadisi mo nani ɗum Abu Hurayra radiyallahu anhu e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o manditimo o yettini e meɗen. en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓumo ko ɓuri moƴƴude e joddi. o wi wondema kanko o nani nelaɗo no maka sallllahu alayhi wa sallam, la adwa wala tiyarata wala hamma wala safar. ɓe maaki raaɓinagol ala, katinagol ala, wano noon kadi hulgol kulle ma lebbi ma waɓtuuji ɗum ala ka diina. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maakugol maɓɓe ngol la adwa, raaɓinagol ala bi ma'ana hunde raaɓata kayre tun e hoore mayre. ko si tawi Allah subhanahu wa ta'ala no muuyi, si tawi hunde nden nde wawa raaɓude kala ɗum ko woni. sa fiɓi hunde kañum tun no wawi raaɓude hay si Allah muuya, hara wi'u la ilaha illallah naata kesum ka islam, sabu hade a woɗɗike nder ton. idan islamu riwa raaɓugol no woodi, kono noon kadi islamu jaɓɓa ya fiɓu piiji ɗi raaɓa harana e muyɗi Allah. ɓe maake kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam la adwa, raaɓinagol ala bi mana naya a waɗi wondema piiji ɗi raaɓana ni tum hoore mum har Allah muuya. ɓe maaki wala tiyara, katinagol kadi ala. katinagol ɗum ko diina woɓɓe, bal yimɓe goo hakken ko ɓe katini kon hiɓe sendi ñalaɗe ɗen. ɓe waɗi ñalaɗe goo ko moƴƴuɗe, ñalaɗe goo ko bonɗe, ka ɓernde maɓɓe noon naka yaasi dey. ka nder ɓernde maɓɓe hiɓe fiɓi no woodi ñalɗi moƴƴi, no woodi ñalɗi bonɗi, no woodi sa'iji moƴƴi, no woodi sa'iji bonɗi, no woodi lebbi moƴƴi, no woodi lebbi bonɗi. ko ɗum waɗi hiɓe mari ñalaɗe ɗe ɓe watta haajuji maɓɓe e muɗum, sabu hiɓe fiɓi ka ɓerɗe maɓɓe wondema si ɓe waɗi haaju maɓɓe ɗen ñalaɗe haaju on bonay. hiɓe fiɓi si ɓe waɗi haaju maɓɓe e ɗin sa'iji ɗi ɓe wi ko bonɗi haaju maɓɓe on bonay. idan ɗum ɗo ko finde musrik. si neɗɗo fiɓi ɗum ɗo, haray la ilaha illallahu makko on wona goonga taw, mi mana o wowli ko anda.
neɗɗo fiɓata ka ɓernde mum wondema haray saa ino wondi e kata, ma neɗɗo no wondi e kata, ma lewru no wondi e kata, ma suudu ndo hoɗi e mum no wondi e kata, ma debbo mo o jombi no wondi e kata. mo fiɓi ɗum e ɓernde muɗum yo sintir kadi o naata ka diina kesum. sa waɗi ka wonkima gila mi jombi oɗo mi wonali e janko o ardanimi e kata, haray heɓɓito diina ma kan kesum. sa waɗi ka ɓernde ma simi soodi e jungo oɗo mi marsinoyta, heɓɓito diina ma kan kadi haray han joni a gomɗinali. sa waɗi ka ɓernde ma wondema siko an e oɗo foti lawol ma ngol moƴƴoyta, wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi naata ka diina kesum, han joni a hewtal nder ton taw. idan ɓe maaki katinagol ala, zamanu wonda e kata, lewru wonda e kata, hoɗo wonda e kata, neɗɗo wonda e kata. idan ɓe maaki wala haama ko ɗi colli ɗi yimɓe ɓe hulta Allah ɓen hulata. tawata si ndu aati ka nder hoɗo ma ka hoore suudu maɓɓe, ɓe qirita to kisan awa kamɓe ɓe maaya, ma goɗɗa e maɓɓe ma yeka suudu ton. nelaɗo maaki ɗum kadi ko fenande. sondu ndun ko hito mayru on noon, kandu yaari on ndu waɗa hito mayru. si ndu ka ladde ndu woni ndu wowlay, si ndu ari ka hoɗo ndu wowlay, kandu yaari o hito mayru on ko non wayi, kayru kadi ndu waɗay hito. idan waggol mayru hito wona dille hay goto noon. fiɓugol ɗum e wonki mum ko majjugol diina muɗum kan, angal andugol islam. ɓe maaki ɗum alaka islam. kazalika ɓe maaki wala safar ko lewru ndu daratondu ɓaawa jomben, sabbordu paran. arabu ɓen hiɓe jogino jikku ɓay lebbi hurum tati feƴƴuɗi ɗin ɓe haɓata e muɗum, ɗum woni donkin sabbordu donkin e jombente. ɗiɗo hara hiɓe dannuno hawreji maɓɓe ɗin fewndo jahiliya. si sabbordu paran darike ɓe fuɗɗito piiro, ɓe warindira ha ɓe do a yewde, ɓe watti lewru ndun ko lewru kata, ɓe ni ndun wonde kata. ɗen andi haa ko neɓabal han joni heewɓe e wiɓe meɗen ko julɓe ndu lewru ndu wonɗen ɗo, ɓe setata ko e mayru, ɓe jombata e mayru, bal hiɓe waɗi ndu ko lewru kata. idan wiigol ma, fiɓugol ma mo jombi e nduɗo moƴƴata, ɗum ko uytugol diina maɗa kan, haysi a yaltali ton haray a mutoyke. sa fiɓimo jombi e ndu dewgal ngal moƴƴata, a katinori ndu lewru, a wi an a jombata e mayru, ma an a setata ko e nduɗo satti fof, haysi ko honɗu yani a jotto handu ma yasi yaha, wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi, naata ka islam, par ce que a hewtal ton taw. idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗiɗo alaka islam. katinagol, raaɓinagol e katinorgol lebbi e yimɓe e piiji, ɗum alaka islam. e hadis goɗɗo goo ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, man raddatuhu tira an hajatin faqad ashraka. kala mo katinagol yilti e haaju mu'um, haray o sirkani Allah. mana sa heɓi haaju yahugol, a wi'i an du lewru ɗo ɓay ko jombente mi yata e mayru, a yiltiga yaagol ka yahanoɗa ɗo ɓay ko jombente, haray a sirkani Allah. sa wi'i a jombata e ndu, a falano jombude kono ɓay ko jombente, acce ha ndu feƴƴa, a katinori ndu lewru, a sirkani Allah subhanahu wa ta'ala. kala mo yiltiɗo e haaju mum fi katinagol, ma ɓay a fokkiti an e kaari on fotti, ko ɗum ngal ɗo laawol a yiltengol, tigi tigi ɗum ɗo ko noone e jahiliya mo tawata, ko oɗo islam o arno tawi jimɓe ɓen hoore muɗum. والمتشائم يعتقد أن ما أصابه من المكاره إنما هو من شؤم المخلوق من زمان أو مكان أو شخص، وينسى أو يتجاهل أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره وبسبب ذنبه، كما ذكر الله في الأمم الكافرة أنهم تطيروا ممن هو مصدر الخير من الأنبياء والمؤمنين. قال الله تعالى عن قوم فرعون: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكذلك ثمود تطيروا بنبيهم صالح عليه السلام، قالوا طيرنا بك وبمن معك. وكذلك مشرك العرب تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عنهم: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذا من عندك.
neɗɗo katinotoɗo oɗo no jeeya e jikkuji makko bonɗi ɗin tawo himo fiɓi ka ɓernde makko kala ko heɓimo e ko mettatamo, woni nawnare, woni baasal, woni kala none ko heɓata bani adama ko mettamo. Neɗɗo katinotoɗo on haray mo fiɓi ɗum ɗo ko immorde e kata tagangel e tagaɗi ɗin, imma ko zamanu on, ma ko nokku on, ma ko neɗɗo, ko ɗum on hawrata e muɗum. O yejjita ma o majjinkino wondema ko heɓimo ɗo ko immorde e koddori e Allah subhanahu wa ta'ala mo Allah hoddirno waɗay adi o tagude tagore nde. O yejjintino o majja wondema ko heɓimo ɗo ko sabu bakkatuji makko ɗin. Idan ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o sifani en jikku yimɓe heferɓe attiɓe ɓen. sen daari jikku yimɓe heferɓe attiɓe ɓen en tawa 90 e nder temedere wiɓe ko julɓe ɓen hande jogui jikkuji 90 e nder temedere e wiɓe ɓen ko julɓe ne jogui jikkuji mabɓe ɗi. Allah subhanahu wa ta'ala sifanike en fi ɓeɗo yimɓe heferɓe attinoɓe ɓe katinorno yimɓe ɓe tawi moƴƴere koye ɓen ɗon yuranta ɓe. annaba ɓen e yimɓe moƴƴu ɓen ko ɓe katinorno tawi noon moƴƴere heɓata ko sina jungo ɓe. ko ɗum andirta katinotoɗo o anda honto moƴƴere woni, sabu mo katinori annabajo ma katinori yimɓe moƴƴuɓe jokkuɓe annabajo on pelleɗo ɓe anda ko moƴƴere woni ka cinnaɗu ɓen na yimɓe katano. idan subhanahu wa ta'ala o sifanike en fir'auna e yimɓe makko ɓen no jeyano e jikkuji fir'auna e yimɓe mum ɓen. subhanahu wa ta'ala wi wa in tusibuhum sayyi'ati yatayyaru bi Musa wa man ma'a. si bone hum heɓino ɓe kamɓe ko Musa eɓe Musa wondi ɓen ɓe katinorayno ɓenna ko gila arɗaɗo men ukkiɗi probléme ji ko an addani men ɗi kataji ko an Musa e ɓeɓe wonduɗa kono wondi ɗi kataji. samude yankoɓen kadi ko adi ɗum ɓe wanno ɗum ɓe wino annabi salihu alayhi salam qalu tayyarna bika wa biman ma'ak, min katinorima an salihu an eɓe wonduɗa ɓen. arabuɓe sirkoɓen kadi subhanahu wa ta'ala sifaniken fi maɓɓe ɓe katinorno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. subhanahu wa ta'ala wi wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadihi min indik. tuma fo bone hum heɓi ɓe fewte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inna an ko an waɗani men ɗum ko an addi ɗum ko katamani ko addi ɗum ɗo. idan katinorgol yimɓe ɓe woni yimɓe moƴƴuɓe woni yimɓe bomɓe ɗum ɗo ko jikku sirkoɓe attiɓe ɓen ni mo ƴetti ɗum yo andu koye maɓɓe o jeeya ha o yalta e muɗum. أيها المسلمون إن الخير والشر والنعم والمصائب كلها بقضاء الله وقدره، قل كل من عند الله، وما يصيب العباد من السرور والعقوبات فإن الله قدره عليهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ليس للمخلوق يد في إيجاده وتقديره. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا يقول دي بهاري أندن ko wiyete ko moƴƴere e bone nema e jarrabuye ɗum ɗo fuu ko immorde e ñaawore Allah subhanahu wa ta'ala e koddori e makko. ko woni heɓude yimɓe ɓen immorde e boneji, immorde e letteji, immorde e jarrabuyeji, ɗum ɗo ko e koddori e Allah mo Allah hoddirani ɗum yimɓe ɓen tawi sabu mum ko honɗum ko bakkatuji maɓɓe ɗi. sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi'ino en ma yaf'alu llahu bi adhabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima. haaju Allah e lettugol on honɗum Allah lettanta on si tawi woni on gomɗinimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, on jaɓi nemaji ko jogi ɗon kon ko kanko nemini on ɗum, kala moƴƴere ko heɓɗon kanko addani on jaɓi ɗum hono lettanta on. no jeeya e sifaji makko ni kanko subhanahu wa ta'ala ko o heewuɗo jarnugol neɗɗo waɗɗo ko moƴƴi kadi ko anduɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. idan moƴƴere e bone ɗum ko immorde e koddori Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no hoddirana ɗum non neɗɗo sabu bonnireji makko ɗin. ko ɗum waɗi
wata waɗe hakkil ma wondema si sattede heɓima ma nawnare heɓima ma heɓanima wondema ɗum ko jungo goɗɗo waɗi ɗum ɓayno woodi yimɓe hunde wattata ko Allah waɗi ko woni wo ko jungo no ɓaawo muɗum kamɓe ko ɗum ka hakkil maɓɓe ko ɗum waɗi a naatay e koɗoli julɓe tawa goto faalaka yide oya fi hon ɗum par ce que mo beendu fiɓe ka ɓernde mum bone ko woni heɓude kon ko yewne wadde ɗum yimɓe si wayi ni koɓe julata ko meere si yimɓe woni tawi mo beenu fiɓi si o nawnima o nawnirama ko kawtal makko ngal waɗi ɗum himo fiɓi si jawdi makko boni ko kawtal makko ngal waɗi ɗum himo fiɓi si nagge makko maayoyi ka wuro ko kawtal makko ngal waɗi kanko hunde wattata ko Allah waɗi kanko Allah hoddirananamo hay hunde kala ko waɗi ko musidal ngal waɗi mo ɗum oɗo so wayini o juuli ha o maayi ko julta ko nafata hen isa yimɓe ɓe tawi kadi ko ni ɓe wayi ɓe lutta piyade ɓaawo par ce que ɓe toñodiray ɓe hattata ɗon kadi ɓe huɗidiray ɓe hattata ɗon kadi mo be edoto waɗa oya ko wawi kon e gundo ɗum waɗi yimɓe buy ronku andude ko jokki saabu angal dina kanna hay hunde mo be no monani oya mo be no waɗi koya katti ɗum mo be no waɗi koya geri ɗum mo be no waɗi koya wonde ɗum wawde probléme kanko hay hunde Allah muyataka makko ko woni o ko ɗimmo makko idan ɗum ɗo ko aqida bonɗo ni o yadata islam sa wona julɗo a ɓooray ɗum ka ɓernde ma liɓa to gomɗina kala ko Allah muyam ma kon e moƴƴere a hemdoto gomɗina kala ko Allah muyam ma kon e bone kadi hewdete gomɗina si a heɓi bone ittowo mo ala si wona Allah subhanahu wa ta'ala fannin a heɓali ɗum juulugol tum wona dina ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe noddi e la ilaha illallah duuɓi sappo so ɓe wiye juule nelaɗo nulaka tum ɓenni yo juule ɓe nelaka tum ɓenni yo hoore ɓe nelaka tum ɓenni yo zakka itte ɓe won makka duuɓi sappo hiɓe dawa hirda ɓe ala e noddude goɗɗo si wona la ilaha illallah ko ɗum ɗo wonno taw go'o on taw ko tuma ɓernde nden hetti si goɗɗum go heɓa ka wona sa a mooɓi bagage e ala miranka tumba hon ɗum wonta bone ka bonata idan ɗum woni golle neɗɗo juulowo hoora itta sadaka tawa finde makko nde moƴƴa ko moɓuɗo bagage ala ka naada ka yaasi walata bonay ko ma moƴƴina ɓernde ma nden taw moƴƴina finde ma nden si julde ma nden nafe korka ma ka nafe kala ko waɗɗa e moƴƴere nafe ma si finde ma nden moƴƴal haɗa ko mere idan ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yewti abdoullahi bne abbas radiallahu anhuma ko o paygel hiɓe ne'udemo ɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓawo nde ɓe yamirimo renugol sariyaji Allah ɗin ɓe yamirimo yotoro Allah subhanahu wa ta'ala ɓe yamirimo yo hoorol Allah ɓe andinimo wondema yo fellitu ka ɓernde makko wa alam anna al ummata ɗo wona neɗɗo goto wona ɗiɗo wona tato ɓe wi andu si mofte ɗen fuu moɓodiri fi wallitagol ma fi nafugol ma ɓe wawatama nafirde sina hunde nde tawno Allah n windamma a heɓay jama on fuu moɓodiri wi yo wallugol ma ɓe waɗantama ko Allah muyananoma wa kadhalika kadi siɓe fof ɓe moɓodiri waɗugol ma hunde ɓe wattama sina ko Allah muyannoma ko ɓe maki rufi'atil aqlamu wa jaffati suhuf karami ɗin ɓantama ɗeri ɗi yoori hande kadi wono tawiri noon a yiltata ko ka wonnoɗa ɗo fewdo windanteɗa ɗum ɗum yiltatake muɗum hande kadi idan no hani neɗɗo yo gomɗin Allah subhanahu wa ta'ala o woɗɗito e ko wiyete kon kattinorgol yimɓe e lebbi e sa'iji e nokkeli o anda si o heeɓi moƴƴere ko Allah si bone heeɓimo ko Allah muuyi bone on kono ko o heɓirimo ko saabu bakkatuji makko ɗin saabu neɗɗo si laaɓi e bakkatu o heɓata probléme so yi adama alayhi salam yaltika aljanna jippika ka hoore leydi ɗo ko ɗum addi en ka hoore leydi ɗo ko addi en ka hoore leydi ɗo ko saabu bonnere wotere petde baba meɗen bonni ɗum addi en ka hoore leydi idan ko bonnere wotere pettu o bonni o yaltenema mo o wonno on ko adama alayhi salam mo Allah subhanahu wa ta'ala manti feli iblis o wi ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta bi yadayya momi tagiri juuɗe an ɗen ɗiɗi an saloɗa sujjande on wongol adama Allah tagiri mo juuɗe mum ɗen ɗiɗi ɗum ko ɓurangal to goto heɓali noon a marangal mi marangal goɗɗo go marangal idan ko ɗum ɗo Allah mantiri adama alayhi salam ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya an a wawi mi taga hunde mi tagirande juuɗe an ɗen inna sujjanta nden jaka wongol adama Allah tagi mo direct wona jibinaɗo ɗum ko hunde mawde noon kono kanko e mawnude ko annabajo ko baba tagore nden fuu ko iwiri ka nema ko sabu bakkatu goto jaka si a heeɓi bone ɓawde wonnuɗa e moƴƴere yiltude Allah subhanahu wa ta'ala tuuba anda ko bakkatuji maɗi wonma e nangude
idan amma yimɓe ɓen accuɓe kaɓe woni ɗon selu kattinorgol yimɓe selu kattinorgol nokkeli selu kattinorgol sa'iji e zamanuji ɗi sa'iji e zamanuji ko waɗa ko fi nafa meɗen ɗi addata nafa ɗi addata lorra. Subhanahu wa ta'ala wi ma yaftahi llahu linnasi min rahma fala mumsika lahu, ko Allah udditani koye yimɓe ɓen e yurmede hay jungo woto wawngo jogade ɗum ala, gon jungo ala. idan si tawi o accitare kadi noon ala hay goto wat darata accite waɗi neɗɗo on no hani andude ko homwoni Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، صفاء العقيدة ونقاء التوحيد وإبطال التنديد فريضة الله على العبيد. من اعتقد قدرة تصرف الأرواح والجان والنجوم والطوالي والسهر والكهنة والأولياء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي فائدة تحصل من خيوط تربط أو هلك توضع في الأيدي والأرجل؟ وماذا تقني الأحراز والهجب والتمائم والحروف؟ كل ذلك جهل ودلال وسر وفساد وانحراف في القلوب. يتي الله سبحانه وتعالى قال الله متين هاني يتمو يترون يجولنا الله صلى الله عليه وسلم بين ورماء بين صحابة من حسنة جاب الله هري عنده لا بقول فين نتدو on ko neɗɗo on hooloto o fellita ka ɓernde makko kon ɗum ɗo wana an suɓanta ɗum hoorema, wana ko ronete kadi ko diina ma kay yeetotoma ko ɗum ɗo hoolotoɗa hutoɗa ɗum ɗo, ko diina ma kay yettoma ko ɗum ɗo gomɗinta fenna ɗum ɗa. fannin a jaɓali gonginde ko diina ka wiya gongin kon ka ɓernde ma, fenna ko diina ka wiya fennu kon ka ɓernde ma, haray ko wiiɗa kon hoorema ko a julɗo acceta ɗon ko wiiɗa hoorema kon ko a julɗo, kono noon anduɗo nafotama yawmal qiyama. sabu wona nodditare nden ko woni gongol, goɗɗo no wawi hoore mum ko julɗo na ella, kono wona wiigol hoore mum ko julɗo ngol woni tigi on, ko wongol julɗo on. idan laaɓugol finde neɗɗo on e laaɓugol tawhidi makko on e salagol mo bakkidirgol Allah e goɗɗum, ɗum ɗo ko farilla mo Allah atti farlude e hoore jiyaɓe makko ɓe. kala neɗɗo fiɓuɗo ka ɓernde mum o hooli o jaɓi wondema ruhuji yimɓe ɓen ɓaawa nde ɓe maayi ɓe surraɓe wonti leydi, ruhuji maɓɓe ɗin no wawi wallitade goɗɗum affaire gurdam meɗen ɗan ɗo, o fiɓi ɗum ka wonki makko, haray siko o julɗo wonno ado fiɓude ɗum ɓaawa nde fiɓi ɗum o wontiki affaire o. kala fiɓuɗo ka ɓernde muɗum wondema jinna ma koode ma puɗirɗe ma mbile ma ndure ma waliyaɓe no wawi wallitade goɗɗum e programme ji Allah ɗin, haray o yeddi ko cippina kon e hoore Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. no jeeya e ko hawni nde neɗɗo wowlata hunde tawa haqqilta ko woni wolde ko, sabu o la ilaha illallah mo wonɗen e wowlude o woɓɓe kan andunoɓe ma'ana mum andi si wowli wawata wadde ɓe jaɓano wowlude. sirkoɓe arabu ɓen kamɓe ɓe anduno kon ɗum woni la ilaha illallah, ko ɗum wanno ɗum sattaniɓe ɓe jayi wowlugol ɗum ɓe wawa par ce que ɓen si ɓe wowli ɓe watta. enen noon buyi e men tefa wowlay tun ɓayno weeli wowlude balno sikka ngol konngol ko haworgol boni tun non ma ko wullirgol fatunde ngol konngol nangol fota nanogol fota. sa wi la ilaha illallah hande kadi a rewata hay hunde, a jaɓata hay hunde kadi rewe ko wona Allah subhanahu wa ta'ala. idan fiɓugol wondema jinna no wawi wadde piiji ɗi bay buyno woodi, hande yimɓe ɓe tawata hiɓe waɗi ɓe heɓata arsike hum maɓɓe kon si ɓe gollidali e jinna, ɓe heɓata laamu maɓɓe ngum ma ɓe luttude maggu si ɓe gollidali e jinna. heewi yimɓe wonɓe e salligade juulinkinoka kene hara ka gundo maɓɓe ko jinna ɓe noddata ko ɗum ɓe hoolori ko ɗum ɓe faabinorta. mo winaɓe julɓe o memmini sonko kono mo fiɓi koɓe julɓe hara yo ndaro hoore makko moƴƴa,
ko waɗi neɗɗo noddata ko wona Allah wona julɗo. Golleji ɗin fuu kawete ko bonnere, ƴettude e zina, ha e yargol beere, ha e ñamugol riba, ha e fenade ko nande mum, kala ko wiyete kon bone, si a waɗi ɗum windete feere, moƴƴere ma nde winde feere, si wona sirku. Sirku bonnay diina neɗɗo wona ittugol hendu bonnita salligi bani adama. Allah subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam: wa laqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Muhammad wahayu ari e ma wono arduno e annabaɓe attiɓe ma ɓen, wallahi si a kafidi Allah e goɗɗum haray ko wannuɗa kon e dewal boni a jeyama e perduɓe ɓen. Si tawi Muhammad e hoore muɗum waɗanama wolnama ngol konngol, ko hombo goo hisata. idan neɗɗo noddowo jinna, waɗɗo jinna no arsika ma no kata, ma jinna no wurna ma no wara, ma jinna no lammina ma no folla, o hooli ɗi, o rewi ɗi, o waɗi ko ɗi faala kon, o ƴetti sadakaji majji on o ɓorni ma, o watti ma, o acciti ka suudu makko, yo o seeɗo ko musrik taw, o gomɗinali Allah subhanahu wa ta'ala. idan wattani yila julɗo yagal wona nodditagol ko waɗgol ko jinna ka wi ko. Kala fiɓuɗo wondema jinna, ma ndure, ma mbile, ɓe no wawi sansude goɗɗum e programme ji Allah ɗin, haray o yeddi ko tippi e hoore Muhammadu kon. Mbile ko fenade ɓe woni e muɗum. ɗen andi noon fewdo ɗo, fewdo ka marché ɗen uyti ɗo, fewdo ka ñabbeli ɗin ɗuuɗi ɗo, ko fewdo ɗo kadi kamɓe kadi penale maɓɓe ɗen fuɗɗi ɗuuɗude. hiɓe naati e konkoji maɓɓe, hiɓe ɗaynude jofoɓɓen, ko ɓe fuɗɗorta taw ko wigol miɗo hoyɗuma kono on tuma e yiide, andi si ɓe wolli on hara hitta, ɓe humpinde taw miɗo hoyɗuma kono on tuma e yiidoyay, ma poɗa ɗo yo yiidu taw waɗa hakkille ma fof piyodiri, yiidon o wolanema fenande nden. Koydol ko honɗum, ani ɗo womari koyɗon ko mere. idan sadaka ittatake fi koyɗi. Koyɗol ko wima o a watta, sabu si a hoyɗi hiɗa ukko e ngayka ukkoyta ko nder ton. sa hoyɗi hiɗa maayi a mayirta fi ɗum, wa kadhalika sa hoyɗi hiɗa hirsa ma hiɗa ñamminata waɗir fi ɗum. Allah yamini sadaka gayni, si tawi ko Allah yamini sadaka ko qur'ana yonalima, tawi ko nde hoyɗa itta sadaka, ala yo Allah yimɓe islam wattama julɗo. Gila qur'ana fuɗɗi rerɗinde ittugol sadaka, gila nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rerɗinde ittugol sadaka, sahabaɓen ko golliri ko fof ittugol sadaka, tawi ɗum ɗo yonalima ko rerɗinima wagol sadaka waɗa ñentina ko tuma hoyɗunoma hoyɗanala an kontuma itta sadaka, a andi a wona fi dina wonɗa. idan ɓeɗo karama ko batiniɓe bonnali leydi men ndin ɗo hewtiɓe, wallah ndikka yeyoɓe dorogo ɓe ndi kamɓe, saabu yeyowo dorogo sino ɗen foɗande ko yeyowo dorogo bone o jogui, ko ɓeɗo wattiɓe doloke islam wi hoore mum ko julɓe, darni hoore mum ko safawol julɓe, tawi hiɓe jamfade Allah no laaɗa ko ɓeɗo ɓuuri mafinde. idan batini ko fenande, kala no ndu foti, kala seytaneji makko ɗin no foti, simo faala hara o yettoma indema gila nde arali, ko fenande o jokki, ko seytane woni gollude. tawi noon neɗɗo mara finde o hoolo ɗum, o gomƴana ɗum kadi seytane waɗnama ko faala kon, o wona neɗɗo yeddude Allah subhanahu wa ta'ala. ndaaru an bani adama honɗum e nafoore, heɓoto e garawol ngol neɗɗo ƴettata haɓɓa e muɗum. doloke ma on gara jelwoni makko, o dandale ma hay hunde, kufne ma on gara jelwoni mum dandale ma hay hunde, ko gara hum bajjum ko haɓɓoɗa ka jungo ma kon dande ma goɗɗum. si gara no danda doloke o yoni ko dande ma ka, si gara no danda doloke ma on e pantalon kufne fof ko gara moƴƴina, ɗum ɗo yoni ko dande ma ta haɓɓo bokkoye goɗon. idan koye piɓoy ko fenande, bal Allah subhanahu wa ta'ala wiya dandino Allah e bone makko, par ce que no jeeya e bone makko on bonnugol dina maɗa kan. garawol ngol no haɓɓe, talkuru ndu no yowe, bakalwol ngol no haɓɓe, ƴettugol ɗiɗo yowa e hoore mum nafata bani adama hay hunde. ko waɗi ko mere woni ton iwde e neɗɗo mere kadi. Allah subhanahu wa ta'ala na ɗum wonno ko yamiri, wona ɗum ko nelaɗo woni ko yettini. idan ɗum ɗo ko majjere e bone e oñagol ɓerɗe yimɓe ɓen, naadi yimɓe ɓen eɗi piiji ɗo. rawal imamu ahmad wa gayruhu an uqbata bun amirin marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a allahu lahu
wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Imam Ahmad e woɓɓe go ɓe filli ke ɓe itti Uqba bin Amirin radiyallahu anhu o itti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, nelaɗo maaki mo ƴetti talkuru haɓɓi e jungo mum fiyo o heɓu nafa ma fiyo o daɗɗu lorra, ɓay ko ɗum haɓɓante. wallahi si a haɓɓi talkun ka jungo ma ɗo ma hiɗa waɗi bakan hun ka keekima, si a ari a yeeyi a marsini a wattaka hakkil ma ko Allah arsikuma ɗum ɗo, o wattaka ko haɓɓiɗa ko waɗi ha marsinɗa, ko ɗum waɗi mo memi kun a waremo. si hande kala kun ɗo holɗa ɗa andi ko kuma a dande arsiki. wa kadhalika siɗa haɓɓi kun a yahi a daɗi bone, a watta ko Allah danduma on bone, ko kanko watta danduma. ida yowitagol ma kun e kun ɗo ko yowtagol e Allah subhanahu wa ta'ala. si neɗɗo yowi ke goɗɗum ko wona Allah haray o sirkani Allah subhanahu wa ta'ala. nelaɗo maaki mo haɓɓike talkuru ta Allah timminan mo fiyakeji makko ɗi. ɓe maaki mo haɓɓike ko wiyete ko wada ko piiji ɗi ɓe hoccoyayno ka maayo kaaƴoy no wayi o jambata hoy ɓe adda ɓe haɓɓo ɓeyna ɗum danda ɓe bone. nelaɗo maaki mo waɗi ɗum ta Allah dandumo, ta Allah hisimo. e riwaya goɗɗo go ɓe maaki mo haɓɓi talkuru haray o kafidi e Allah, kono subha maɓɓe on ko honɗum ko wiigol awa sabu wattake, sabu no waɗe Allah yamirta hunde yonde waɗe o innata ya ɗaɓɓu o ronka ma wadde sabu ɗaɓɓere ne ko honɗum wonta. kala makko batini ɓe windanta yeeyo ko ɓurure ka windana yeeyo toon. si tawi hiɗa hooli kala makko ma ko windama kon ko gonga waɗa boutique 3 millions madina ɗo yew ko ɓurure ko ya to hara boutique yoɓatake 100 000 francs charge a joɗɗa toon darata martine ɓayda hooli ko wima kon ko gonga. idan ɓe wallata sina ɓonɗe hawre raywal, ko si a woni ha terrain o nangi raywal ngal pewɗon ɓe walla ngal doga, kono si ngal acciti raywal ɓe wata ngal wallete. idan terrain on noon sika rawi o yahay ɗum ko walla o wallaka ko fenande ɓe woni ko sabu, kono ko sabu harmuɗo awa. na jaramji ɗin fof dagi, wona lekkele ɗen fof dagi, wona fi arsi sabuji fof kadi dagi, piiji ɗin fof no mari ɗi dagi ɗen ko harmuɗo. idan mo wi'ima ɗum ko sabu na'am ko sabu, kono ko sabu harmuɗo, sabu Allah subhanahu wa ta'ala no rentini mun nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no rentini ɗum kadi. Imran ibn Husayn o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi alhalqa qala hadhihi min alwahina faqala inziha fa innaha la taziduka illa wahna wa zada al-imam Ahmad fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Imran ibn Husayn radiyallahu anhu o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yino gorko ñande goo himo waɗi mullo sila ka jungo makko, andi no heewi waɗayɓe kurundahoye kanŋe ma kurundahoye jilla koye kanŋe bal kurundahoye sadaka, si ɗum ne jungo ma sa fala accuɗo julgol taw wal jogo kun ɗon ha gayna an e makko few fuɗɗano julgol ngol julde ma nde nafata, sabu julde nafa tawnude ɗum. siɗa mari ɗum ittu nafata hay fus ko sirku. nelaɗo yimo mullo gonno ka jungo makko, mullo sila, ɓe wi e gore ko ɗum wattanɗa ɗum, o wi a ko nawnare no wi'e wahina ko ɗum mi watti fiyo mi daɗu nde. nelaɗo maaki ittu ɗum ɓeydatama si wona jasere. riwaya goɗɗo go wi ittu ɗum sabu si a maayi ɗum no e hoore maɗa a malatake. idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis mo imamu muslimu yaltini ka deftere makko o itte yoga e sonnaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatan 40 layla. oɗo hadis wonno ko imam muslim o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala yahuɗo ndaaro limoyi, woni ko jikrowol ngol o watta, woni ko qur'ana on o udditata, woni ko ceede o lancata, woni ko ramli o toɓɓata, kala noone no o aaƴori o yeetima ko watta janngo, jaɓuɗa ɗum hooliɗa ɗum haray a yeddi julde ma jaɓatake jemmaje 40. Allah subhanahu wa ta'ala wi qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah
ala wonɓe ɓen ka leydi e wonɓe ɓen ka kammu anduɗo ko wirni siwana Allah ɗum ko gundo Allah non ndaren technologie on développé ha a wonay ɗo yewtude kala ka woni aduna on kono ha hande taw appareil yaltali yaltata ha dargal daro yettoɗon ko watta janggo ma faɗɗi janggo mo wawi no yaltinde ƴettude komi wolta ɗo kon fewne komi wolde ɗo mara komi woli kon ha neɓa yiltude la mum daara ma wola ko feƴƴuno kon kono ko watta janggo ma faɗɗi janggo ko gundo Allah ngal dambugal no fermi no tawiri noon o mo yaaɗa yeeso mum joɗɗa orientation a an kadi orientation a kanko nokku o anda fus o anda ko watta janggo ko waɗi kanko kalama ko batinijo on simo ka marché ɗo a landi komo ko fewni ka ɓeygure makko o anda bal himo jogui téléphone ka jiifa makko kanko kalama ko batinijo ndaaro won ka ko honɗum jogui kalama ko batini téléphone o ni mo andi ko wirni si ɗa andi ko wirni goɗɗo fiƴƴi ka ɓeygure a ndehara ha noddeɗa ka si goɗɗo waɗi ka mum fuuta a ndehara na ha noddeɗa ka par ce que ɗa andi ko wirni idan nde tawi kala ko waɗi ka ɓeygure ɓawma ko sa noddama si siɗɗo maayi ko sa noddama si haaju waɗi ko sa noddama hunde a andata sina sa yettama a andali ko feƴƴata ka ɓeygure mon ko na ko feƴƴata ka ɓeygure yimɓen kon andata ko fenade wonɗa idan ko fenade ɓe jokki kamɓe kalama ko batiniɓe ɓe fenay wallahi ɓe fenay siɗa faala kadi a juulire ɓe fenay kono noon si a hoolaki Allah tawi on fof ko musrik ɓe wawma wadde ko ɓe faala kon ɓe hulɓinema siɗa wotidini Allah batini ko mere na gonga fi idan haray woɗɗitoɗen sirku no jeeya e ko ɓuri hulɓinade nde neɗɗo haɓɓoto o wona julɗo wona musrik a hooloray Allah a hooloray ko wona Allah bal ñande fof ñande ɗefenande Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ko antum men rewata Allah ko antum men wallinorta yaha lundoɗa ɗum waɗa goɗɗum ngo ko wona ɗum hande se wattani yila nokkeli jelu marɗen qaburuji wona ɗi yahede tore Allah e hoore muɗum julɓe wiɓe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah e wi la ilaha illallah e rewi ko wona Allah e wi muhammadun rasulullah en jokkimo wona nulaɗo daroɗo yawmal qiyama wi en honɗum honɗum wiyeten Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama ɓay pellet ko an dari wowlani hoorema dari kadi fenni hoorema ko an dari wi Allah iyyaka na'budu ko an tun Allah mi rewata a anda hay ko woni dewal taw kono wirta ko Allah to rewata ndi ahadi ndi ƴettuɗa ɗo ndi nango e bani adama ɗuɗo yawmal qiyama par ce que kon ƴetti ahadi nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki ci neɗɗo no juulude so wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah subhanahu wa ta'ala wi hada ahadum bayni wa bayna abdi ɗum ɗo ko ahadi hakkude an e jiya ɗan on ƴettanilan ahadi o rewata si wona min o wallinorta si wona min idan kabruji ɗin no mahede yahe du'e ton torotoɗo Allah o suɓata ka wona ka julirde wonɗa torɗe Allah o jaabine ka suudu wonɗa torɗe Allah o jaabine ko naɓuma ka kabru ton kon so tawi na kanko ɗano de woni naɓuma ton ɓay ko ɗum woni subaha maɓɓe o menen min yahay toon min juuroɓe men du'o kono na kamɓe men noddata kadi nodda Allah ka julirde o hara yahal ton ɓay ko gonga ma ko par ce que hiɗa fiɓiti ko tontoriɗa jaaboto go yawa donc fenade neɗɗo si maayi acce mayɓe ɓen ɓe fof to Allah fewne yaafoɓe kono neɗɗo mayɗo on wawata en nafude hay fus ko waɗi o haɗali ɓeygure makko nden saako o haɗali suudu makko ndu yirba o haɗali hoggo makko ngo yana o haɗali sumture makko nden caaɓa o haɗali jawdi makko ndin bona ko haɗali ɗum ɗo kon ala no nafre ma an goɗɗum mayɗo surna wawata arde kadi no nafa goɗɗo hande kadi so tawi yeehi neɗɗo jofiɗi o woltike Allah yeehi ha tawi ko mayɓe o rewata o ɓen o hollata ɓen o noddata haray oɗo hande kadi ala ko waɗe ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تبدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا
وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.